Артур Котбанды түрүңөр менен экинчи күн Акола гильдиясынын турнири биринчи номерде Кума, экинчи номерде Байбол, үчүнчү номерде Курманбек, төртүнчү номер Аркен, 5 Эржан, 6 Бекжан. Жетинчи номерде Абу Кейж. Так. Күтөбүз да калган ойунчуларды. Тогузунчу номерде Бактыбек Кыстака.
номер Қоңыр, екінші Байбол, Құрманбек, Арген, Бекжан, Ержан, Абу, Мақсут, Бақтыбек, Мирбек, Болот, Нұртілек, Тони, Кейдж, Лидер. Турнир екінші күн. Екінші күн турнирдің башланды. Қома. Боже, пикті өлтіріп жүрмін. Электрониканы жүрмеді бақты. Ыстака.